Nkansah Lilwin is back in the news again. Medofo said ye nyina anim no be na watch kakra ni ana Kwadwo premier naka obe no Kumase. Na damfo ayie okogya na ba ana yete se Kwadwo anya accident. Na accident ni mu no ana yete se car na Kwadwo ene ne de ahia ye no na papa bi ni ne batim na papa no ba no afrim. Eno nti no high street ni so ye beja. Na amanfo hu say akwada bi wi during the accident no. And amanfo started calling police and say no. Eye dan ana accident si na akwada bi awu. Na Kwadwo timi ko premier say Kwadwo timi ko dina bonten ko da nyame ase ene wonsem. Ene de keka ho. Enye there were so many celebrities on ba online sabi about time omo be su tiam say no. Se police na anya bibia na chese Ghana eya ye nguase. Na ene medofo yanka bia nhye danya ne ye according to Ghana Weekend at Roma omu di video bi aba bonten a video no na ye discharge Kwadwo from the hospital na ye hu say Kwadwo ti wheelchair mu ana ye de na tra police car mu na omu de na ko police station na ni nyina ne say ekro bia so no say accident si nya nipa wu a afanu ni mienu no ye de omu mienu nyina ko police station e ma obi akotro na no asem ansa na police ejina o manu masem so aye measurement ni o ma course nyina o maka ni nyina abom ansa na o matima hu say accident na esi ye no ebi a every party A or party B anunti medafo say one hu say high street ni so Kwadwo Nkansah air trend ni obi a start kan asem biema ni nyina ne say enne atensa na police for no prior notice about when a ombe discharge Kwadwo from the hospital and two teams say na no pa ebi a hospital no ne ma omu notification say omu yi Kwadwo and nti omu yi Kwadwo na omu so car ejina ho twen Kwadwo na omu fa Kwadwo e de tena omu car nim nti Kwadwo kra nkofie kro omu de ne tena car nim direct and omu de ne call police station wa a sabi omu kochiro Kwadwo anum asem and nti medafo na anopa yi breaking news aba from the camp of Kwadwo Nkansah Lilwin eno no and nti do na no omu call for say yenchi Kwadwo yenjeli Kwadwo yenye Kwadwo say no o say Ghana police for no mu onto boase a omu de yi omu nyoma nyina and besides Kwadwo nso onye nipa boni ni asabi ne ka akopem na akum obi kra na obedwane anase bibisa enu ti na police for no enya ntoboase e ma no a I think say ne ho to ni a o makofa na omu de ne ko menhia police station wa sabi omu ko chro na nu masem na ntim ndafo ana sade na amanfo bash Ghana police e o ma anya o madwuma ye ana say ana Kwadwo mu wo influence e wo police department wo ana say ni say medafo dabi asemba ni de mumye nya ntoboase kakra asemba mumye nya ntoboase kakra because obi a wanya accident a why unconscious the end na police akwatam na free hospital say okocho na nu masem eno na nya possible and if from ebi nso no a lot of people were saying say Kwadwo you're okay because what ma sorry free yare mpa so aba ni premier be kasade a which means obetima police phone betima fana na akocho na nu masem but I think that time as asem ni here popular no a man for start e bash Ghana police no even so mo try cry na almost who said na Kwadwo city no nya ade o metimi afa na free sabi yare mpa so no mo deny den o mo de na ko police station so mo kotro na nu masem and ebi kra doctors ni so be catch them say oh ebi a patient no ebi ade ni see foforo no oh ye wa adrenaline force bi betimi move you amo akoye bibi ba ye wie pe na ho de ni side den ekofom enti ebi a force bi ne peja Kwadwo edi ni free hospital eba ni premier na se man ko kasa ba ebi a after no what's accident ade a wan hwe ya esia na wani ama ho so abeka sa o fit but after some hours no it means a boshro enti medafo said emra no esie no sa pepepe na Ghana police a omo menhia omaye omakofa Kwadwo Nkansah Lilwin ede ne ko a omukoti na nu masem enu enti medafo se won say high street so amanfo ka yakoche Kwadwo a enye se bia Kwadwo aye bibi na yakoche no won de mencha se edi ni koje ene ya dabi dabi nya sanete ye mra ne kire se accident sia e wo se police for edi kan e be take measurement ye bibia na afanu no mienu omu ka apem no omu de omu kofie ho na obi akotro na nu masem. That is the right thing to do in any country sabi ye krete obi man so no se wonya car kwanhia na se bibisa na the same thing na esie enu nti no medafo nya se bia yakoche Kwadwo ti se de wadi boni bi na
One who the metron, I say, in the year, the new question cells, Mr. Mr. I don't know, Kwadwo Nkansah Lilwin fancy, na message say, Mon come and to Moyem. And I said, Abusia Fonin so, Omashri, Omodishino, Yabekoswa, Amo Moyako. And I think, say, Omusu who, sa process we are, Sabi police for Nifema, Ebonso, Ebetichu Mure Kakra, Ebemo who say no, a chronomu team no, Sabi, Abino, or Boyen in Aya Hobine, Nemum, and yes, celebrities being Kwana Abani day. A protect you more. Thanks a million for being part of today's episode of the Bona Show. Onyankopon show na onti na nim chiro. Anu ti me say boy high street ni so. Any update concerning Kwadwo Nkansah Lilwin ni police no, ye besa na e de abremo. I'm out.